Bivši fudbaler Mateja Kežman i njegova nova izabranica Marija Perković postali su roditelji dečaka. Mateja Kežman je postao tata po 4. put. Bivši fudbaler i njegova nova izabranica Marija Perković, zbog koje je on ostavio ženu Emiliju i 3 dece, dobili su dečaka. Međutim, pored ove lepe vesti, mediji prenose i jednu ne tako lepu vest. Naime, prema pisanju dnevnog lista Kurir, Matejina bivša žena Emilija je pre 10 dana pokrenula brakorazvodnu parnicu, zahtevajući i podelu imovine. Mediji su svojevremeno pisali da će Emilija od bivšeg supruga potraživati i do 100 miliona dinara, što je ona tada oštro demantovala. Bez obzira na to, bivša Kežmanova supruga sada potražuje podelu imovine, kao i to da sud odredi koliku svotu novca bivši suprug treba da joj isplati.